a bona ka re gana jwale le sogana shili ere batho ba ntse ba le sogana shili a bona o na le kharebe wa morata and then le dula ngwa ga mathomo a bobedi wa boraro ga o nyale o sa re o lebetse gore ei mara nke o sa taota nke ko mokoto nke ko mosesenyane batho ba tlo reng a batla ke motho o moso le kgarebe ntsho ka kwa ke re ke makoti monna wa gola nako ya sepila topana o na go lena topana o sa mo stadisha o sa mo stadisha o sa mo stadisha ke o mo stadisha ke ra mana batho ga loye ga tsole ga reng wena o lebetse gore ga no o sa mo compara le ngwanyane mongwe kwa ofising wa thekana le lekanyana ga bona o lebetse gore o ne mokhaba ebile o setse o mo fele ngwana mara ga o monyale o bo sijetsa nako ene lo ene ka mo mokhaba o watlang lo ene ka mo mokhaba o watla o tla ba mogalanya ene nna ke bone go straight banna ba bantši ba šile ke nako go nyala mara lenyalo le na le nako lenyalo lenyalo le na le le nako monna o tlo go jalo monne mo le mogalanya monna o storage ke bana monna wa monna batho ba busy ka di-project tse dintša bophelo so the right age ya go nyala go le sogana ke bokae wa bona nna ga botsang ka ke di tšhelete 25 26 a ke na mosadi a se ka nyala sugalele kakala kokotoso la go sepela ka mmotoro mo botse mona fotse mmotoro monna a se ka jaga a fotse mmotoro la go monna se o nele le monga motse monna se ja dire lo twa le beile mola dashboard mola monna a itia ka moya le ya Mpumalanga monna a fela re papa bona ngompujo o tlo ba le bana at the age first born ya gago ga o re 40 years o sa ba le first born nyana o sa re ka di-pampers monne mogologologolo sa re ka di-pampers ka kwa pepo sekefe ga ke se keng nna ke yagago e ke ya gore mosadi o nyaka dihagise nka ka hwetša a bopile pastor mako ere ke fetse ka pela mosadi ya bona bophelo bo tswela pele jale gone hwetša o ne o rute mosadi mara e le gore